Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Juan. Nagsiring Jesus sa iyang mga tinunan, damo pagad anakon igsusumat ha iyo, kundi diri pa ininiyo maakos yana. Kundi kuno abot na ang espiritu han kamatuuran, igtutuddo kamo niya ngadto han nga tanan nga kamatuuran. Diri hiya maghihimang raw hayala kalugaringon, kundi maghihimang raw hiya han hinbabatian ngan magsusumat han mga butang nga ti arabot. Paghimayaon ako niya kay tikang haakon anig susumat niya ha iyo. Akon an nga tanan nga kanan amay. Sanglit nasaring ako nga natikang haakon anig susumat ha iyo han espiritu. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo.